Hello, loite ho na dam jingo hinam. Tuni hinjong Thailand horror movie host kiti 2025 kuma ki release su anasai ki taw hite. Hichu thusim hi ay hon gului malai thusim iti ho tabanga. Thailand te adinga jong hichu thusim hi malai gului thusim la a chu khatna hi. Numai achon dan hoilo phalo ho ki koina reformatory mun a umnaw wa athil to ho chu inisai ding a hitai. A film ki parachun pasal khat amin pin ki tepan tui khanglin chunga kong a hin tol chu mu theina umin aum dan chu ama pa hin ing kiti no mai khat rampa kiti island a chu ahung tha hidan a hi hichi thusim hi 1976 kum cha hi in rampa kiti island mona ing kitinu umding atia ahung namona chun nunga achapang ho ki koina reformatory school kiti chu ana umtai reformatory school kiti cha hi le nunga achapang crime a hi lo le thil phalo bol ho alung gelo le alung thimo aki khial na thei dinga aki koi naw mon chu a hi ing kitinu hi chi island na a hin puilo naw chu hi le reformatory school a koi ding ti he hi in hi chi akona he theu chu hi le ama nu hin phat chi sa a thil phalo crime ana bole ti chu hi in tu chan hin wang ipi ana bol ham ti chu he thei a hinai poi kongtol pa pin le ing kitinu island ahung hlun huna chun reformatory school a nunga chapang ho la alam kayo em kitinu in hoisela chun ana vai hlun hun tan a dan chu pin kitipa le em kitinu hi phachi sa phatmasa a chu aneki khasa hi hun dan a hitai hi chun em kitinun pin ko ma akipa ata chun hi chi reformatory school a ko na ihla do ding o hitai tia ase chun pin kitipan jong aneki pa pi hle jengin hi chi zawa chun amoho jong reformatory school chu ahung hlung taw ve ing kitinun chilai muna nunga achapang tampin na ana to chu amutan hichipe ta chun em aloi nu maprang kitinun nunga achapang ho school building maya ding achun asaitan a hile amo ho loi jong ahung ovin school building maya chun ana ding taw ve chamkha zavin hi school vesuya pang presna kitinu chu ahung kimu in ing kitinu chungchang a document le thil phalo abol newspaper a ki ji ho chu pin kitipa in hichinu chu anapitan a hi reformatory school vesui presna kitinun ingkoma kai hi hilai mana umzo sin mother tin iko ziu ve ati in chuzovin presnan hilai mana an so koma ing kitinu chu introduce akibol sa atai ana so koma kai kamin ing a hi in hilai mun ka hung masanga darun phone kiti orphan home akana tin a seitan a hi aban kina mother nun hilai mana an so koma ing kitinu hi hichiskula dan lebi kisim ho hoisela na hilding o hi atitai hichizawa pinin islanda tha in langki le ding atina achun huilego akithuji in kongtol na thei hitapon achuti phane na ma panjang huilego aphat taka a hilaimuna umding chu anatitan a hi hitia hi phachun pin le em kitinu mother no office achun hung honin mother no koma pinin huilego akithuji in kongtol na thei hi poi hichi ho aphat taka in hilai muna ni sa avintin permission ahung kila atai achuti ta a hi le huilego aphat taka in lighthouse koma in a hun umintin mother nun a hin seitan hichi zawa amani apo do zo chan huna chun ing kitinu mother nu office chan hung ta na hi chuin mother nun ing koma phatma sa a chu ipithil phalo crime na bol hamtin adong ta na hi le ing chun ima don bot lavin thip chana chun a umtai hichi hina vet sa chu amano hin thil phalo crime na sata khat na bol hiding a hi mother nun in koma a hin sei kinin phachi sa chun thil phalo crime ana bol ta jong la chun kin ima ka gel poi a hi wanga hichi skula na uma hi le na chan a phalo ho chu a phalama na hei do anga ye hitia amani a ki holim zo huna chun phachi sa reformatory school sunga thil so ho chu ahung ki mutai reformatory school hi phachi sa achun jail ana hi in hichi jail sunga ana ho tizat ta lampanga aban bana ahung thi pha no wachun government hon jail hi pha chom khana dingin ana kha taw ve abana pha ni zan ham kha zo chun numai nunga chapang crime thil phalo bol ho umna ding munin atha be achun ana hongdo ki tawin a hi chini zan achun maprang kitinun ing ai na ding ana vet sa in ana sai pi tai chamkha zawa hilai muna nunga numai chapang ho ai mutla zo wachun
ing kom langa thilha tabang khat avam ke kui chun ing hoi selen ahung vetan a hi abana ingin thilgin khat aza ji chun ahung ki thowin a room sungu chu avele len a hi le thilha tabang avam ke kui chu ana tapun ama nun zong ana mutapui bathroom langa thilgin aza pha chun ama nu zong bathroom sunga ahung lu ta na hi le agin cha lo a hetman lo ka chun koiham khanin achung langa konin letrina e ho chu a hin hleidan tai hicha chun ingin kidang asa in ana hi mo se su tan a hi e in hleidan chu ploi kitinu ana hi tan ama nu hin ing chunga athil bol hi ana dei poi a hi wanga numei nunga chapang hol a alam kayo em kitinun na bol lova hi le ka voding na hi atia ploi chu namphua na bol sa a hitai Hazing ka ingin goha ako na tui athal do na chun akhot na nikisu kha ta na hi le akoma pin kitipa ahungin ahung ki thopi tan chukit jong le apon si neu khat na bot ke in akisu kha na lai chun ana tumpi tai hi chun pinin I hamtia ki thopi na ngai cha na hi le nei hin ko vintin ing ko ma chun ana saita na hi zana bathroom langa achi na chun em kitinu to kisu to huntan hi chi a akisu kha na pinin apon si abo ki a ana tumpi amu do achun em kitinu zong ana eng si le jing tai zana nunga numai chapang tampi ai mu zo wachun em kitinun chem a hin ki chain ing kom langa chun ahung tan ingin akisu kha na pon sia ki tum chu chema chun emin an a tan pi tai hi chipe ta chun emin a hetman lo ka in room sunga ko chu ama chama ahung ki hongin ama no zo ki heido in a veta na hi le koima amu pui chom kha zawa thila khut tabang khanin em a khut na hin tu achun ama no zong akichle jeng tan aban kina zong chun thila tabang khat kot pam langa achi chu emin anamuki tan a hi em zong room sung langa kunin hung do in koi ham tia hung ve le le na achun koima amu tapoi hichipe ta chun ama nun henman lo ka in alartin chu ahung mit tai achuti phanin ama nun zong ti jata le kichata achun lartin chu le wa ding atin mai khat chu a hin sowa ata na hi le hichipe ta chun amu thailo thil khanin athil su wa chu a hin sem mit pi tan a hi em anung langa thilhanu ahung ma chun ama nun zong ki no chengin alartin chu a hin suwa in ahung ki hei do ta na hi le thilhanu anunga nu chu ana tapui Tizata le kichata a em lai ta chun mon gamla ta ako na thilhanu anading nu stair noi langa akum hla chu emin amukit tai achuti phanin amanu zong ahung phayin koina ham tia ahung da chun koima a lo koima na hin don bot lo pha na chun amanun zong kile ding anati tan a hi chipe na chun thilhanu chu ahung da in em chu asukin ta na hi le amanu zong stair langa chun ahung kili hlan hicha em athi mil ahung kha do achun thilhanu chu hilo amho tabang a bom pi ho khat stair chung langa achi phei chu emin anamukit tai ajing ni kho mother non em ko ma zan hla achi pt hamtin adong ta na hi le emin don but lawachun thip chanin ana tai mother nu hilai muna ko na apo do azabachun em aloi no ma prang ing kom langa chun ahungin zan hla em stair ko na son hla chu nang na hi tia ahungo te te gut wanga chun ingin ahin don bonin kai ka hi poitin ana saita na hi chuzawa ploi kitinu ingkom langa chuna hongin amasa e na hleidan chu kai ka hi tin ngai dam ahung ki thum tai hichi chu kin ka bol thu a hi pon emin ka da da namphua I bol sa hi atin numai dang ho jong emin hitia hi yang bol ji a hi atikit tai em thil bol ho zo si mother nun a het wangin imacha sei lovin pho jong ana pho pon a hi aban sina em pin kitepa ki mupia achi na achun ing na ki hopi kha amti na dong ta na hi le ama pan jong hi nge a hin tin ing kitinu a na mun hi na het mo mo hinam tin a dong ki ta na hi le pinin a hin don bunin apin na mun wang ka poi ama no hi hilai mun ahung masanga derin phone kiti orphan homa me ti chu asai kit tai emin a hin sai be kit na achun newspaper a ka sim do dong zuin ing ana na muna chu kitha ki man ho zia orphan home chu ana khaw a hitai tin a hin sei pi tan a hi aban sina ingin ata sa chunga akisu kha na khat amu do a ko na chun phat ji sa derin phone orphan home a lai phat ji sa thil so chu a hin gel do atai derin phone orphan home a ing ana na muna chun a bom pi no me adang hon gilo ta le mel sita chun ana engbol ji ovin
tua na reformatory school kiti sa nga hin ana kho si joy hiti hi ja chu amanun hilaimun na muna hi a engbol na ho zo si chu ana thu zo a hi ajing ni kho ingin a school building to la zu thinglai ta chun em ho loi ahung ki taw ve tu chung hin ba che a hin ki choi tai maprang ho loin ing chu ana tu ve na hi le emin aba che che chun ing asam ana che pi in a che tha asam chu amaya ana nu pi in ana engbol ki taw vin a hi zana no mai dang a bom pi ho a i mu zawa chun em langwa mai chun a tawin sam ana ki po tai hichi a asam po na sam thi aga ve na chun sam kang tam pi amuta na hi le ama nun jong ki dang asa in atizal he azeng ta na hi chuzawa em langwa ki ve na chun anung langa te sitabang thilha tabang khana din chu amu in achutia ama nu jong atizat wal pha na hung ki le he chun room sunga chun koima amudi poi chamkha zawa chun thilate asinu chu em anung langa kunin ahungin akhora chun em asam them kha chu anabo pi tai emin ing asam ache pia ana engbol ji achu thilate asinun jong em hi a engbol hi da na hi in ahung su ki chana a engbol pha na chun ama nu jong ati zawalin ahung peng do ta na hi apen gin aza pha no wachun room sunga bom pi ai imho zo si chu ahung ki tho uvin maprang ki tinu jong em kom langa chun ahungin ahung thamun tai ploi ki tinu jong ahunga ipithu hamtia ahung do pe ta chun emin aling ko no chu aveta na hi le thilate sinu in a khot pi nanung maha chu ana ta na hi hichia ploin em ko ma na ta sa chunga maha chu kon ipi na lo na hamtia a hin se chun emin jong hichi thilanu chungchang ploin henti ati si in aloi dang ho a hin ki puin amho jong ba rom langa chun ahung taw ve emin ploi ko ma chun kaling hin khut thilanu chungchang chun a he nam tin adong ta na hi le ploin a hin don bunin hichi thilate sinu ta chun ing akizop man na to kilovetia a hin sei emin a za chun ipiti thilanu to ing akizop man na ham tin a hin dong kit tai hichun thilate sinun a khot pi na maha chu emana vet sa in ako ma chun hichi hi kin letrina e ho ing kana hlai dan ni thla a chu te si thla khan hunga hitia hi I khot pi a hitai hichi thil so ho ko nai he theu che hi le ing kitinu a engbol ho chu thilate sinu chun asu ki chana atha engbol kit ji a hi chuzawa ploin aloi ho ko ma chun godmother kiti thila na za kha lo law hamati in abana chun aman jong aloi ho chu godmother kiti thila chungchang chu a hin sei pi tai amoho loi a naw sa lama cheng hon ta asan na khat ana nei uve hiti chu hi le naw sen ho hung painting ave suiding godmother thila kha jong hi ana ji e hiti thila chu naw sen ahung peng ho dinga anu ni chan na tabang a hi naw sen ahung peng til ho chunga kin khat naman lo wa hi le godmother thila hi naw sen kom avel la chu ji a apha si tabang le anave suiji a hitai kin abol naw wachun mai bi doi them nun milim kisim thu khat alan an he bong tan milim alu chu kam sunga heng lu nin ta sa alu lo chu naw sen chunga anakoin amhon jong kin chu aban anabol ki taw ve chamkha zawa amhon hilai muna bel a khai ho ahung gina ku na chun ahung peng thla naw sen vesui godmother thilanu ahung tai ti chu an hiawin achuti pha na chun amho jong pha chamkhat pi chat lavin thip chana chun ana taw vin a hi chipet ta chun godmother thilanun naw sen chunga milim kisim thu alu lo chu akhila in abana chun hilai mun chu anada thatai godmother thilanun hilai mun ada tha zawa chun doi them mai binun akam sunga kichip na lim alu amom chu a hin lada in naw sen anu chu anapitan ako ma chun na cha na naw sen ahung lit taka a hichi kichip na alu hi ako ma na koi anga ye achuti lawa hi le godmother thila hi na naw sen ko ma hung kile kit ding a hi atitai hichi thu sim ploin aloi ho a sei pi zawa chun ing hi aneu laya kin ki sei chu a in ko ten abol pi lo hi to akilave hi chi ja chu phat na tam zo a godmother thila hen pi hiding a hi ploin godmother thila chungchang hoi sela he ji cho hi le ama hi a naw sa lama cheng ho la a chu khana hi in ama jong hi aneu laya hi chikin chu anabol pi o hi tai ploin em kichin ta a hil chin wanga chun athu sei zo si hi khat cha an ta san nai poi
Azing ni kho room sunga ing achanga lai ta achun parda nunga koiham khan ading ta bang achun amuin ama nun jong koiham tia aga avet achun maprang kitinun parda chu ahin son danin ing chu ana hu dan tai hi cha achun kiti holoi jong ahung uvin ing chu vo kitin avo uvin ana engbol ki tawve min akeng achun ing amai kisan chu ana thlopi tan hichia ingin nilha da uvin tia ahin sei cham khat zawachun parda a amai khu pi nau chu anala do tawve tua ka vo thu ho hi midang ko mana sei do a hi le nom na sa loading a hi tin min ing ko machun ana sei tai zana chun pin kom langa agachi in nakithu pi na kangai chai hichi island sunga hin ka nom tapoi nikithu pin lang island ako na hin ni tha do ko min tin ingin ana sei tan a hi pinin ahin don bonin nakithu pi zo ponge aji chu tui khanglin chunga huile go o umin chizia hi kongtol na thei a hi pui hiti a hi zia chu ke jong pha chom khat pi hilai muna hi ka dan a hi tai avela pinin ahin sei kin na achun midangin mule agial se dingo a hi kile ko min atitai achuti pha nin ai mudingin in jong chu rom sunglanga hunglu ta na hi le kitinun anamu in ama nun jong ing hi pin ki mu pia chi a hi ti chu ki chin ta in ana heta na hi zana ingin pin ki mu pia a chi thu chu min mother nu ko ma sei do ta na hi le mother nun mila ing chu a ko da in zana ipiding ipizia pasal ki mu pia na po do hamtin mila chun ana pho tan chuki jong le amol che chun ing chu ana jep ta na hi Chinizana mother nun nunga no mai chapang horum langa thilgin khana za je achun lartin aki choin ahung ta na hi le nunga no mai chapang ho wang koi ma ki tholovin ana I mutaw ve chape te in alartin choi chu ahung minin room sunga god mother kiti thilha o chu ama nun jong a hin mudo tai thilha amu do achun mother nu aki chawal walin room sunga ko na chun ahung jam do ta na hi le god mother thila nu chun anung nung a hin zuin achi nanung ho mother nun amu achun anaki chalhe jing tai god mother thilanu kyang khunung ahung nai che che in akom a hin pha anung langa ko na thilhanun a hin ko achun mother nu zo akicha walin ahung peng ta na hi le apen gin azau wa ko na chun nunga numei chapang a bom pi ai mu zo si chu ahung ki thodo taw ve aki thodo uwa mother nu kom langa ahung wa chun min inati hamtin mother nu cha dong ta na hi le akicha na ti zat wal si in ima ana sei thei tapoi chuzawa holoi jang naw room langa chun ahung ki le ki taw ve hichia room sunga ing ima tilawa nom ta ai mut amu do wa chun ploin toilet na gachi ta di hite tin ing chu ana pui do tai ing apo do ka chun holoin alup na noya ipi hamtin che ga bol taw vin a hi le box sung khana milim ki sim thu ata sa le alu ana chu ana mudo taw vin a hi ata a chu ingin milim ki sim thu alu bo ana ki koi ding a hi in ipizia milim ki sim thu alu le ata sa ana ki koi bom hamti chu tu chanin he thei a hinai pui alang khana ploin inkoma na bom pi god mother kitinu chungchang abonin ka sei pi tai ati achun lungdan ta kha chu ingin thu kha chan a hin don but pui azing ni kho achun koma ploi hungin jingka apara chun ing aki hol mo tai tia ahung sei aza achun amanu hi adip cha tai adip cha ji cho hi le hilai muna nunga no mai chapang ho zo si la alam kai ama hin avet suiding a hi in amu lawa hi le mother nun aphoding a hitai hiti a hi je chun ana hol le le pan taw ve amu holoin ing a hin hol le le naw wachun gamla a achanga ana taw maprang le chun ahung modo hon tai min ipidinga hilai muna na changa na hamtin adong ta na hi le ingin a hin don bonin ka changa ka num zia hilai muna hi ka a hi tin ana saitan a hi hitia hin don but pha chun le ma prangin nam phone ing chu a hin pu hunin goha thu ta kha sunga ana le lut hun tai goha sunga a le lut zo huna chun ingin niki thu pi hunin tin a saita na hi le ma prangin a hin don bunin apha sia na ki sin pi na koma jing god mother thilanu na ki thu pi dingin ki kawen ati hunin hilai mun chu ana da hun tai alang khana nunga no mai chapang adang hon ing chu school vel la ana hol le le jing na lai uve te ni loi cha school lang ahung hlun hana chun maprangin akoma ploi thu sei god mother thila thu sim chu ata hi le ipi te ding ham tin chu ana dong ta na hi le chipe ta chun hui ha ta hung nungin
ploi zong chu a hlun ana thimil tai hi cha chun mother nu zong akom langova ahung tan hi mother nun zong ing a ki hol mo tai ti thu chu an he in maprang ti ni loi chan guha a ason lu nun e ti thu wang hi sei lovin thu chu ma chun emin ana lep tai mother ing hin hilai mon ada thla a zam hitan ti tia a hin sei mother nun aza chun alung hangin gang chalin ki thu vin lang ing chu hol do gang chalu vin tin a holding a chun ana sol ki taw ve hiti hi pha chun amohon zong muntina ing chu a hin hol pan ki taw vin zan chan ge chun ki chol lovin ana hol taw vin a hi alang khana go sunga ko na ni ki thu piu vin tia ing ahung pen chom kha zawa chun go ahung zutai go azu ji a hin ing a pen gen koi machan ana za thailo ding a hitan chuki zong le go azu ji hin go ha sunga tui ho chu atam che che in ahung khang che che tai tuila ingin upai anei lo bolding a het lo lai ta chun godmother thilhanu thusai chu a hin zatan a hi amho josi khu abonawa I tha di tam tin godmother thilhanun ingko machun a hin sei tai hichi a hi godmother thilhanun emle maprang chung ho a ipi a hin bolding hamti he no mawa hi le part 2 ananga chiu hite tunya host kiti Thailand horror movie 2025 kuma ki release thusim part 1 isei now chu hichan hin akichai tai isei sungwa sei hil sei wal sei thlingla lo ma hi le anaki athem to anaki ngai dam to chiu hitin hiti ho tabang thusimi ngai nom owa hi le subscribe bolo la hon subscribe mana bolo hitin like share comment jong ana bolo hite chuki jong le thusim hung ki ablon ho ninga ni gup ma hlinting le hype bolding ana hei pang po hite abana pa tu thusim ngai ta to iki mu to masang ovin anadam sia sia lo hitin hichi thusim hi jingka ananga ya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha zana na ngaya hi le mang pha